Pynïohbor nakaslem jong unongsan Hima. Sembut Menteri Ramba Kejela uba senya bahalang dhar, ulapan pau ke jing Ngokmen halor ke Jingwan snok tilang uba Ronnie do uba de MLA ke seng Kongres number liam constituency syaga seng NPP, bat pen pau ke jing Ngokmen ru bagi pat ba ke don ke jing Shania ya ke parti. Uba Hamlet son dok lingpat uba de unong aibut ke NPP, ulaong ba ke jing pedang ni uba Ronnie syaga seng ke de lingba ke jing don ke jing keren shwa hapdeng kinong yalam jong ke parti. Uba Hamlet lupun pauru bega seng NPP menta kula genjo kum kawai niki parti kababun tam ki MLA. Ula ongru bega NPP kam bisha de kejing Trei kam ki weki parti, handai ke Trei la kejong kakam, bat gadon kejing ang nuat banwan ra eka baha kamyat. Haki constituency, bat haka jela borok kawai, kenang banwan biang haka bor haus nam arja arpupra. Shuh ula ong bega Jingwan Rung jeng uba Ronnie syaka NPP, kanlong ke sien jam bega parti kenang Pynïohbor ban Trei Shuh, omtang hapok meliam constituency, Henry hakajela borok kawai. Kalau kum nim don gay nakong ang panpag yung comment nakaling juga bat pas borok kawai hamta mi ba hambat don dawai kurang ba ng kasi yung imam tang si ba Ronnie di dong do yang milik dula jo nang bani nakaling din panpag yung comment datang kawai ramdon kanu kadaw na marba Bunsin yung ikam ng sarkar ng Trei. Kita ubah bani sobat ubah ini mari komen itu. Kami kata pada yang apa bani kred nama election slice ni mari ini sampai. Parti juga dari parti don disiplin ha. You all work together. You all together. Especially of that particular constituency. We will work together. Isim kumno ya kan lagi kam jong government ni hidai na tang na parti ba chisme ngam ong kanu ngasim kanu ngapan pa ko songo bagi parlok ki bru ki iba don the confidence can be kadu nang kaban there will be but I will not tell you now wamo tamo naman ta sa ito ba ngam ju ito pa ni di kam di sel pa don't worry, a time will come. Don't worry, we will decide in the right place, in the right time. Will be a collective decision. Kaya agreement via No agreement. Now the agreement is to strengthen the party. That is our intention. Tidak asyik minister ba Ronnie ni. There is no such discussion at all. Kaya ita responsibility van ayo Oh, we'll see. Akan sempat aja beroma. At least ada po kayo. We are all equal. Tiba ham kaya jing IJP amlip kedla ka jingrung ni ka jingrung ju baro ni nga ngam keren tay kemeliam tenagyan jo ka parti hi bro ko way marbanak yan jo gimantang la persang kadla manang klan ya karton tikam jong parti adin dengi ba sarkar la persang bale bon ba ikam kam tam bare bagaroy ka par na terjela hi bro ko way tigas ngo kani ka jingwan jong barni ban piso asya ka MP kani ka senjam ya ka bagi ko parti ginang Pynïohbor ban Trei Shuh omtang po meliam dari po kasjid hi borok gini benar kadang kejeng kendu kadang kejengnya keren bar kene kejeng ja kamle kepsuja rekat itu kadang kejeng keren apa lagi dalam jangka parti kebagai keberu nasional presiden sa kontra sa persetujuan masnya buat mana bani keren hak badai bat ka jingkwa jing barni banwan menteri rekan bat ka parti kejungi tak kami ka jingmut kejeng belang bar khoi nomor bahawa beriu wan wang tongin wan benda Trei benda ai ketimuan di yang nampak kambo bahajong serta nilai kun ke parti ke berang jinglo ban Trei kambha dokumen cibut nomor tension ni galong ban pemha ya kemang salam pemha jemre baru dia stage hibur aku bai bagani ke bor bagani ke history ke ba yang juga parti ilala ke jo ke way ni parti ke bone dia meli apa kita dua ni ngimpek ya ki no ki partiru ni adalah ka jong karkor trikam ka joni ya to way ki partiru ngim besar de ke bangi besar da kalong ba ni kwa ban batlan ya ka parti jami omde tang po mulian reha kalang lang si ni kwa bangin in plan in Trei ba bat in wan hai biang job ha ka arjar aku pra kata de gaja ang joni bangin kwa ban to fiar ke way marba ni dan ka jong ka ideology ka joni ba in persang ban buat kita ga norib ka joni ke parti NPP ke parti kemudian ya ke disiplin ke parti hiru ke tip la ke jok kabram ke bahkan le ada koi ke por ya election di parti hiru
tang bade ka political party kamut bani kran dia election ndre ka NBP menta ngani thu UP bade ka party ka dumski menteri man kasi pasam balik kam bah dekane bat dekatai tapi ko election ni sekran dia ka election mata kran ko tham kran dia election